Znači, već pri upisu 8. razreda učenici počinju polako da se pripremaju za polaganje prijemnog ispita i paralelno sa tim razmišljaju koju bi srednju školu mogli da upišu. Ono što je često problem jeste što ne mogu da se odluče između više opcija, a takođe pojedini učenici ne mogu ni da smisle šta bi to bilo poželjno da oni nadalje upišu, to jest kojim bi se zanimanjem u budućnosti bavili, i stoga se vrlo često pominju uticaj okoline, bilo da su to prijatelji njihovi, roditelji, neka uža ili šira porodica. Svakako da nije korisno da neko drugi pravi izbor umesto samog učenika i zato je preporuka da učenici 8. razreda dođu kod psihologa na profesionalnu orijentaciju. U samim školama pojedini školski psiholozi rade profesionalnu orijentaciju, međutim ukoliko to nije slučaj u školi koju taj učenik pohađa, moguće da profesionalnu orijentaciju obavi u nekim drugim ustanovama. Kod nas najčešće roditelji dovode decu krajem 8. razreda na profesionalnu orijentaciju kako bi upravo dobili tu neku preporuku šta bi oni mogli dalje da upišu. Sama profesionalna orijentacija je jedan sistematičan postupak kojim se detetu u stvari predočavaju neki njegovi potencijali kao i mogućnosti i ono što je zapravo za njega najadekvatnije u smislu daljeg obrazovanja, to jest preporučuju mu se zanimanja u kojima bi on bio najuspešniji i osjećao najveće zadovoljstvo, a takođe mu se sugeriše koja su to zanimanja koje bi trebalo da izbegava. Kako izgleda profesionalna orijentacija? Pa postupak profesionalne orijentacije podrazumeva najčešće 2 dolaska kod psihologa. Pri prvom dolasku psiholog razgovara kako sa učenikom, tako i sa roditeljem. Tu se prikupljaju neke podaci o samom detetu i nakon toga se vrši psihološko testiranje u okviru koga se procenjuje intelektualna efikasnost deteta, znači sposobnost. Zatim daje se test ličnosti kako bi se stekla slika o nekim crtama ličnosti koje su dominantne kod deteta i naravno test profesionalnog interesovanja gde se dobijaju informacije o tome kojim zanimanjima je dete u najvećoj meri okrenuto. Nakon toga svi ti podaci bivaju obrađeni i prilikom drugog susreta psiholog ulazi u proces psihološkog savjetovanja deteta gde mu predočava upravo dobijene rezultate, koje su tu neki njegovi potencijali, resursi koje može da iskoristi, šta je ono što treba da unapredi kod sebe, šta je potrebno da eventualno koriguje i sa svim tim informacijama upoznaje dete i onda iz toga naravno i preporučuje koja bi zanimanja za njega bila najadekvatnija. Nakon toga dete ima jednu celovitu sliku o tome šta bi za njega bilo dobro u budućnosti da uradi što se tiče samog obrazovanja i onda mu je naravno i lakše da donese tu konačnu odluku.